Feluq il-15 sena mill-ftuħ tal-Hilton il-ġdid, Hilton Malta ħabbret investiment ta' 15 miljun euro. Flus li bihom se jkunu rinnovati 293 kamra, jsiru estensjonijiet ta' faċilitajiet eżistenti, jinfetħu oħrajn ġodda u jinbidlu l-lifts. Barra minn hekk il-proġett se jinkludi investiment f'teknoloġija ta' enerġija iktar effiċjenti. B'hekk il-lukanda żżid u tkompli ttejjeb l-istandards tagħha biex toffri l-aqwa servizz lill-klijenti tagħha. Kif qalilna l-General Manager ta' Hilton Malta, Malin. The destination has seen some wonderful performance in the last couple of years, and the forecast is for that to continue. I think we are going to conduct this refurbishment process in the winter months, so it will have a minor impact on our business, but not significant, and we will be ready for the really strong, busy summer season of 2016. Fil-fatt biex jitwettaq dan ix-xogħol, il-lukanda se tingħalaq għal 10 ġimgħat bejn is-6 ta' Frar u l-15 ta' April tas-sena d-dieħla. Mal-intenna li l-ħarsa l-ġejjieni hija pożittiva għal numru ta' raġunijiet. I think we have some exciting events coming up in Malta in the next couple of years. Obviously, we have the EU presidency, we have Valletta, the City of Culture. So all of those things are encouraging travellers to come and visit Malta, and we see certainly the future is very bright. Il-Ministru għat-Turizmu Edward Zammitlu innota l-ottimizmu li investiment bħal dan mill-privat iġib miegħu. U saħaq illi li jkun offrut prodott ta' kwalità huwa essenzjali hekk kif iżid is-sodisfazzjon tat-turist, proċess li jirriżulta f'iżjed turisti u dħul għall-operaturi. Żied jgħid li l-Gvern qed iżomm l-impenn tiegħu biex isaħħaħ dan is-settur b'inizjattivi bħal roħs fil-kontijiet, il-policy biex jiżdiedu s-sulari tal-lukandi, it-Tourism Zone Foundation u oħrajn.